Freddy, honey. Nagluhot to yan. Umawag manay. Sino date na, Freddy? Ay mabiit lang, hanay, ha? Hello, paray! Anya aparay nga ibagbagam, Friday. Toy asawam day toy. Ha? Rabiin ngam apay adi ka pay lagawid. Wan, paray. Ayos lata, paray. Anya tibagbagam. Okay nga raw, paray. Sigay, umayakaon. Agawin ka na, Rabiin. Ayan mo aya. Wan, paray, umayakaon. Undawi akon, paray. Bye! Sino day jay? Ije kumparik man, hani kaw. Adapas kan ije balay dakit agaw awes. Anya? Agrubat akon, uwin. Umayak tumanayin. Kunak man no maturog ka dito'y dagos ko ita. Intun maminsanan, takababayin mo't ka ni kumparik. Anda nga min napataga pagsaritaan, bay. Anya? Matuti kwartam, umayak to panahin, Okay, sikati makaamuhani. Puya, temut itawa mangururay kan ka, Friday. Nagkapumanin aya. Ije balay ti kumpare, bakit? Kan apay apare, ti awag mo kanyak itay iti cellphone. Sorry, bakit? Kunak no tayo may sa kumparek ti kasarsaritak itay. Siguraduam nga awan milagrong aramidam, Friday. Sa balik agparparik na kanyak. Anya man tayo tanaya. Awan mo't madingar aramidak. Ay agtal na ka. Agparik na mo't la kanyak no adda madingar aramidak. Malala. Maturog taki din, tanay. Rabiin. Ay, madamdama pay. Na. Di tapay nalpasan nagsarita. Ay, nabanugak. Maturog taki din. Ituloy tanno bigat nagsarita. Jay agpaisaw. Sa dinaw, tinagkapwa. Ijay nga rod balay ti kumparek. Adapas ka ni balay da. Dimbarayak. Asinaw, akong paren. Di mo mula mamaw. Amamok amin, akong paren. Ay, di mo amamod na jay, barbaro akong parek. Imposible. Sa balay, tagparparik na kanya. Adda ka di manon sa balay, babae. Ay, unay kan. Awan babae. Apay nga rod, akanayon ka manin amarabyan nga agawaid. Imposible magtari na bing at napaskan nga at atin daram. Ay, maturog. Tan ko na, Mike. Di ka makawawat. Talaga nga awan pa nagbalew, jay amayaw. Babairo lata. Ay, inlaklakay na tingin na babaero na. Gusto na nang. Di kayo agsangit ay. Ay, kasanawan jak agsangit. Kat nagsakit. Ti aramidan ti amam kanyak. Napalot putak. Ung tanak pa yan. Ay, awan santi patag ko iti amayaw. Bayan nyo, takasaritak to ni tatang. Ay, alaman nga ron anak ko. Bagbaga ang manjay, subag nga amam. Anya tim baga jainam ken ka Ismael. Nagipulong man ni nanang kanya, tatang. Agsangsangit pa yan nagipulong. Kapay. Anya tim pulpulong naman ay. Kanayon kayo ka na umarabyan. Abay. Ada man ang chiksiyaw. Awan. Di man nagpwesto, tatang. Tsak ibagbaga ka ni nanang. Ay sigurado ka. Di nakipulaw ng iti inam. Wan, tatang. Promise. Ada chiksiyaw niya. Hey, tagtagaray. Wan, ada, kaubingan na. Kunak tubay kay. Nakamamuan nyo ngay. Iti social media. Ito tiladawan na kita. Hoy, wow! Nagpintas Kan ubing pinagpaisaw. Siyempre Uray lumakay ito abam.
Adamo basites ko Agbabayak, bakit pa'y? Uray saanin no kasta. Ang kasano, numamuan ni nanang. Di gulumanay. Basta di mo'y bagbaga. Di na maamuan. Secret talaadwa na ito'y anak kao. Asinaw ti kinasarita mi ti silpaon. Apay nga agpupudot ka. Ha! Diyay manugang ta. Agipulpulong. At dakanumanin babae ni Ismael nga anak ta. Nagpadaan nyo nga agamati kinababairo yo. Imalalaunay kan ka ni Ismael. Ay, unay kalaki din. Saan nakakasta? Kinunagsing putak. Ay, agtal na ka man. Imbak bakit ka ti agkon konsumisyon kan ka. Gapo iti kinachikboy mau. Ay, day tatimadikan ka. Ano ka abimmakay. Isaw, ti panagbalin mo. Mananghimon. Ay, gapo matla iti arabid mo. Iso akas tuyak. Sa anak nga agimon, no awan ti rason. Ay, maturog taki din, tarabiin. Ay, nasa papayapan naturog. Alas 7 la iti rabi maturog man ang tibagbagam. Ay, baka turturog Ay, kasta ka ki idea. Tunggal pagsaritaan tati madi nga aramid mo, maturog ti ibagbagam. Awan pa'y ganas. Nonsense na kita bagbagam. Na. Ala, maturog sa kiday. Wow! Adda man ang allowance ko, Freddy, honey. Win ahanay. Naawat mo man ang ti pension mo. Uwain, isungay kang kamanan iti allowance mo. Tapno saan ka mauma kanya. Di oray man awan itad mo a kwarta. Yak tupulos maumakan ka, honey. Ay, talaga. Ay, nagmayatin na denggang. Unam, ipashare nak ijay balay yung kaano nga Intun umay alawas. Manan, kanayon mat akas ta ti bagbagam. Manon alawas tinapalabas. Ay siguro landlady daytan. Umay agsingir iti abang. Ay, sigay. Ingkay lukatanan. Bayada mo ti abang mo. Okay, honey. Umayan. Mabit lang. Adda dito'y ni Frede. Ha? Asino da ka di? Ti salod-sod ko ti song batam. Adda ka di dito'y ni Frede. Freddy, honey. Adamang damdamag kan ka. Hani tarupa. Ayan na ko, may ko. Ay, sa doon mo na ita. Apay nga daka dita. Awanan kay tibain, Frede. Ay, sos. Kunak to pa'y kalt. Hosto tinagparit na kanyak. At naman yung babaero kalaklakayan. Freddy, honey. Ay, hindi kayo to sa unday to. Imposible adi mo among ada asawa ni Frede. Siyak ti asawa na. Anay ko. Diyak ka mo dahi tangay magbagang. Imbaga na abalo. Iso ngay naklod ko. Among karod aya, si bibiyag ka pa nga asawa niya. Ay, husto daytan. Ala, may kan banjay ta gawitan. Frede, lino ko naklagayam. Inalilaw na. Saan ka na kayat? Agsinatan. Rambaglaan. Aga-agaw iti asawa. Napanangaro din ni nanang, tatang. Ay, napan ije balay ti kapsat mo. Talo aldawan na saan nagaw-away. Kasi mangaro ni nanang. Siguradaw, asa na makaturturog na jay, tatang. Ay, saan na maulit. Las siguro day jay. Ingkay ay ni nanang, tatang. Ay, talaga kasta tiaramida ka nakaw. Ang palami isak pa iti ulo na. Mapalin ka nga iti boil mais. Mapuri nga mga mingagsat nga awang ka istoryak. Oh, sure, Sir Pogi. Anya nagamaw. Australia, sir.
Manutawan, Mau. 18, sir. Ay, ubing kapay. Ay, apay adi ka giskwila. Ay, nakurapay kami lang amin, sir. Awan pagadal ko. Iso ang nagwitre sa klatan dito bear house. Anya? Ay, adan nubiyaw. Ay, awan pa, sir. No boyfriend since birth. Agpaisaw. When, sir? Promise. Kaya mo tiya giskwila, Estrella. Awan mo't nga rin pag-iskwela, sir. Siyak at imang paadal kang ka. Talaga, sir? Apay pagadalin na. Kat saan nak akap-kapin ano? Gaputa, agayatakan ka, Estrella. Anya? Diya ko nagpalpalikaw, pahay. Isungay bagamitan, no, adagasat ko no awan, tapno amok tararamidag. No, adagasat ka, ay pagadalan ka. Ang no, basta din na. Suray, ng awan maitulong ko kan ka. Sige, mayatag. Mayat ka iti, anya? Kayat ko, ti makaiskwela. Ay, no, kasta adagasat ko kan ka. Aklunan na, ay ayatan na, may. When? Tatang, anda man ang ubing at chiksiyaw. Awat ti maramidak ta, gwapo mo to'y ama, smile. Tatang, ang mga numamuan manan ni nanang ti may papaniti dayta. Saan? Iso ano ibagam? Nasyanak ka ni nanang. Ang mga nagsakit, gapo iti pa nagkonsumisyon na. Abay no, isardang yun ti aramid yaw. Wala, isardang kuntaw. Apay, sinardang ang matan ti agcheks. Kapilitan na, tatang. Tani, ipanaw mo ni bagat ka o dagiti anak may nunjak agbalay. Ay, very good no kasta. Ay, sa nabalikan niya, talakaya kaun. Pagpalpalabasak la iti oras da ituyain. Sige, aguma ka, Friday. Ha! Nanang, papalan yaw. Apay, nagdakil tabagyaw. Pumanawakon. Aguma to'y ama yung agbabae, Ismael. Ay, bakit? Anya ka kanay? Saan kumamakas ta? Di ka sakit-sakitan. Ha? Makapadurman ka. Nanang, di kayo pumanaw. Pumanawak nga rudan. Ha? Panawak kong tababairong amam. Takonsumisyon to matlang ti papain na kanyak. Gaputa bakit akaon? Isoksogat na kaon. Kat tinasakit. Agrorutap dagiti babae na. Nauma ako na talaga. Isa pumanawakan. Anya dyan ko nam nga ibagam kanyak, Freddy? Ay, nawayatan, Estrella. Awang kadwak ije balay. Isu ano aman nugut ka ay. Agnaitan ije balay. Kwa, Freddy. Saan nga amo dagiti dadakkel ko ti may papan kadata? Ubingak pa'y ang asawa. Agiskwela akpay. Anya? Freddy, ada ka din tay allowance ko? Tay nakagbayad din ijay school. Ay, wad. Wait lang Antoy. Kompleto da ito Ay, sweetheart. Nen. Sino da ito umawawa kang ka? Kuha, ni uncle ko. Sige ha, umuna akong nga gawid. Baliwan tanto tagsarita. Ay, Estrella! Ay, wait for me! Na. Payakas jay ti na. Ay. Sa balay ti agparparik na kanya ka. Ay, surutak itinalimad ni Estrella. Simbrek iti dayta restaurant. Pada mo't alakay tinang sabat kan ko na. Kat inagkanan Estrella. Nakalala ilo day titunggal maysa. Ay, awanan pa inday ta babae. Pay mana. Estrella! Ha?
Freddy! Apay nga da ka dito ay. Managal lilaw ka. Asino day ta lalakay? Mabit lang. Apay, asino ka padak alakay? Ketsika, asino ka ba't padak alakay? Nubiyak ni Estrella. Nobya mo ni Estrella. Kita kayon! Saan kayo napagkan ano? Ha! Ay, Estrella! Agsubli ka! Awanan ba inday dya babae? Jaklain pangarup nga dagay ang kabingay ko kankwana. Ay, anya nga dya ramidan sa itapadak alakay. Ay, awanan na. Anya pa'y kumangay. Awan mutin ti babae pagapaan ta kuma. Iso nga agawid taan padak alakay. Kumusta kan bakit? Apay nga da ka. Anyak masapol mo, Freddy. Ay, kailiw ka na sawak. Agawid ta ni di balay. Jack kayat. Di mo't nagsinatan. Kwa agsinublian tamanan asawak. Saanan? Na. Manjakaw. Kakaiso na anak ka move on na kan. Naragsa ka kon, Freddy. Di na kumanriribukay. Agbalbaliw ako. Promise. Sina akong dagiti babae nga agpatpatay unay kanyak. Naamiris ko nga nasikat ay atag bakit. Di nakbulat singay. Tamo kung day tanga style mo. Bulili kong kakiidea. Ay agparinto mga itisangwan ng bakay. Agpakpakasyak. Pakawanan na ko nakasaganak amang sulnet kadagiti nagkurangak keng ka. Ay labyaw. Kailiw kan bakit kaw? Tumakder ka dita. Tauray anyat aramidam. Jakon makisinobyan kan ka, Friday. Nanang, anda ni tatang. Kaya't na kayo makasarita. Papanawo mo ti amayaw. Awan ganas kaw makisarita kan kwa na. Nanang, nabayagan ngagpakpakaasin ni tatang kada kayaw. Nabayag mo tan asinardengan na ti agbabae. Abay, di o kadilata mapakawan. Ay. Lakay kin bakit kayo nanang? Urnusan nyo kuman ti bagbagiyaw. Kan kaasin ni tatang. Kas lapyag ngagkukurot akanayaw. Kay, basol ko nga raud. Kakaiso na natal ti panunot ko. Nagbalbaliw nga rudin ni tatang. Pakawanan yun. Tagdin na kay manay. Pangasyaw nanang. Ay, bakit? Ay, agyaman hakta nagawid kan. Ay. Ala, bagkatem tabag ko, tayunag mo. Wain, bakit? Okso tem ti sapatos ko, taala ti slipper ka. Ay, ariglado bakit? Teka. Ala, labam tin sangput ko abadaw, tasaan analabaan na kita. Kalpasan na, ingka makitsenda, tailutwan nak itinaimas at araon. Di ka agmulagat, pagserbyan nak, kas bayad ti inararamid mo kanyak. Tano saan, pumanawak mo ilaang. Anya? Agpili ka. Tong palom amin nga ipaaramid ko kan ka, wano pumanawak laangan. Sige. Agtong palak iti amin na kayat mo bakit? Alangarod, rugyamon nga aramidan dagiti ipapaaramid ko kan ka. Ngumnay, agsi natapayla iti kwartaw. Di tapayla agab-abay, taagag-aga sakpayla nga aging kaita. Naawatam? Wawan bakit? Nawatak. Ikasarakon ni Susan tatang. Ay ket, andakin kaday taa anak kaw. No kap-kap na kanyon ti tungkal maysa. Nakayaw ti masurawd. Uwan tatang. Masapula may kasarakon ti nobyak na amangan no maagaw ti sabalay. Ay di mon paluspusan na jay. Ta nakapimpintas sa balasang. Tapno amom na riyaw.
Apalan da ka na iti kakasinsin mo abaak. Nagswerte ka kanaw ta kinayat na ka tinapintas ken seksi abalasang. Nagtayag pa'y ababae. Apay, andat na may anangaram kan kuana. Apay kinayat na ka. Unay kayo matantatang. Kaslawan believe you diti anak yo. Gwapo akmat. Apay nalaadak aya amay dilig ka ni Susan. Ay, sa bagay. Oo na. Medyo nataer ka mudkit day anak kaw. Ang mas daawak lata. Noon yat kinayat nakin ka. Saan ka mo't apak nang? Ay ka talaga kasta. At siguro mo't na idumduma karismak a kinayat na kanyak. Depende nga men iti karisma na ita tatang. At na kumamot mangayat kanyak akas ka ni Susan kapintas anak kao. Ha? Apay kayat siya manan ti mga sawa tatang. Wen ko mga round. Naggarigat mo ti lumakay nga awan katakunay-nay na. Nagrunay tata adan nobyam. Mga sawa kan taon. Siyempre, adan ton bukod mo a pamilya. Isa kasapulak ti kadwa anak kaw. Ket ure adan ton asawak, di kay mo't mabali na baybayan tatang. Basta kayat kaw ti mga sawa anak kaw. Isang agsapulak man mo't iti asawaag. Gamtay ko mamot na pintas akas iti nobyam ti matumpungak. Wano, ada pa'y balasang akabsat ti nobyam. Ha? Anda kakabsat na ang naasawaan da mo't amin ang. Ay, sayang nga ron ano kasta. Baak nga antina ati at datatang. Ha? Napintas. Wan mat. Ure bakitan ng napintas. Asino nga antina na ita? Nakit-kitak nga taan? Diya ka mo ngam ex-abroad da diya tatang. Nabayagan na nag-forgod dito Pilipinas. Nabayag ang nagtrabaho iti abroad. Inton bigatan ti kasarta Susan, my love. Naragsak ka karay. Launay Andario, si Kangay. Ay na, siya kung ti kararagsakan alalaki dito rabaw ti daga. Ngamin, kasken ka ti agbalin nga asawak. Ado nga ro ti mapapal kanyak. Uri ni tatang apalan nak, tanapintas ka no ti agbalin nga asawak. Aniya? Isa nagasatakken ka, Susan, my love. Basta dagiti karim di mo liplipatan. Uy, love. Pagbalinan kanto a senyorita iti denak. Di kanto agrigat Apolos. Di kanto agbannog. Ken ited ko amin na masapsapol mo. Sapay ko tasaan to nga itayab ti kali dagita akarim kanyak, Dario. Si Kagayam, ti ibagbaga ti anak ko nga ikit ni Susan, kabsat. Ha? Ay, uwan, kapsat. Abalayan gayam, taka nakak tinasawa ti anak mo. Mabalin lata, ang anya ka ni tainagan mon, adeng. Siyak ni Marlene. Wow! Nagpintas anagan. Kasmutlay ti kapintas mo, ading Marlene. Siyak gayam ni Mundo. Nice meeting you, Mang Mundo. Agkaabay lang ti barangay tayaw. Ngam itakala makita, Marlene. Nabayagak ngamin ijay abroad, abalayan. Mabalinta ka na iti agsala, ta pag-istoryaan ta. Ha? Ay, katun Manong Mundo. Nalpasan ti kasarta, Susan, my love. Dito ita pala balay ni tatang agnad, ta awan pa'y matbukod ta balay. Kagwan, Dario. Aywan, makasidsida iti bulalo. Agluto ka man, ta iso ti pangaldawan tayo. Sige, my love. Arigla daw.
Ngam inak pa'y gumatang ili ti lutwak abulalo Sana balit asidag mo. Mabiitak lang may lam. O sige tay turog ko pa'y nga ron. Huston to no nakaluto kan. Anya? Di nakririingan di ka pa'y nakaluto. Wan? Riingan naktulatan o pananganan. Makapaikaw amat manang. Awanan ni Susan aka nakak dito'y balay. Inyawi din ni Daryong asawa na. Ay, wan nga rod Marlene. Oray siyak nga rod. Maikawa akmat. Ay, biglaan mo nga mintipan na kay asawa na. Gamnadlaw ko man anasingpat di asawa na manang. Saan unay anataer ngam kasla nasingpat. Ay talaga anasingpat day jay kabagis. Ananwam nga tigwapo no barumbado mo. No kadagituyan na panawan, saanan nga uso day tagwapo partner. No lakit dita nasingpat kan responsable, awan problema. Wan oray siyak mat Jakit kita unti lang Oray na laad, basta napintas ti ukali na. Wan saan ka mo ta mabsog dita? Mabsog ka nga rod amang ming latan iti gwapo partner mo, nga oray awang magkarga ta tiyan mo. Ay, si kamot kag lablaba Daryaw. Apay awan trabaho mita. Anda tatang, ngam nasapa pa'y mo'y. Labaak pa'y ti kawasmi ka ni Susan, tanay. Naurnong gaya mo ti murang may. Apay jay asawa ngay. Iso ti paglabaam Aldaw taon na makaring na dyan tatang. Di yuriringan ta mga no madisturbaw. Nga raw. Nagladaw nga agririeng. Pangal daw to no agririeng. Alas 11, wano alas 12 nga agririeng. Wanta ta. Kas dati nakairwaman na pa nagrieng. Apay ngaya kas gay. Kan manipod nagdinakayaw. Jak pa'y napuutan ang naginaw kan naglutaw. Si kamot amin ti mga aramid ka nagita anak kaw. Wain ta pasat amin nang iti karik day takin kwa na tatang. Karim nga. Karik nga agbalin na senyorita diti balay. Jak pagtrabaho na pulaws. Anya. Isa di yu disturbo no kas niya nakaturog. Tapno saan na makaungat. Bye-bye anyo lang. So, laki na yan na ka. Takas tamot gayam tin karkarim kan kwa na. Ay madi ati kasta anak kaw. Pagtrabahom jay asawam. Di mo panuy-nuyan tagram. Awan Anderen na kaano kasta. Sa nabalin tatang? Tinapatag. Masurot amin apagayatan na. Tapno awan rumso ariri. Tatang, anyat masida. Nay, nakariing kan balasang kaw. Inlutuan na kamot ni Daryaw iti pork adobaw. Inkamanganan Sige nga ro tatang tanim mabisi na ka nagriing. Hanyamatay. Eksakto lakit analang abkon di soya abna. Nagbagsait. Apay akas gay. Nagaangot mo ti sang ti manugang kaon. Din samot agtutot bras. Kun ada sa bali anasay up kaw idi limabas dito'y ayan kaw. Na ang dod. Kasla saan mo't akas jay idi. Nabang lumot idi balasang pay. Tatungkal umay diti balay idi kat nagpigsa ti bangbang luna. Ngam ita, kasla saan mutan nagdingligaw. Naimbag nga oras mawa balayan. Mabalinti umay. Nay, si Kama gaya mabalayan. Ala, sumrak ka. Umay ka. Agyaman na kabalayan. Ada ka din ni kabagis maw Marlene? Uwan, ada.
Aday jay likod, sibsibugan na dagiti masitas na. Apay, anya tibagam kenkwan na abalayan? Ay, napatag abalayan. Akin, secret pa ilaang. Iso pala ang tipangibagak iti na ito. Mabiit lang nga raw tayabak, abalayan. Ala, apay nga agaram ka kanya kat agabalayan tamang mundo. Saan adatati po nung agabalayan? Da kami iti kabsat mo, Marlene. Ha? Awan mo't dakas na no agaramak kasan kaday. Wano, ada ay agungat. Awan mo't kiti, ay. Ngam anya. Anya kumamot ti kinayat mo kanyak ngay. Kat bakbakatan akon. Saan akon ama ka anak? Kasapulak ti katakunay nay. Saan nga anak ti kasapulak no di kat asawa. Kabinadang itibiyag. Ha? Sika ti kayat ko nga agbalin nga asawa, Marlene. No, ikan nakitigundaway Kuha. Kinapudno na talaga akayat ko kumapay ti makiasawa. Ngamtay kumaubing abaro ti kayat ko nga agbalin nga asawa. Tapno addan tumang bagkat kanyak inton saan ako na makapagna. Ngamawan mo't mauray ko nga agaram kanyak nga ubing. Si kamot latin na ilawan ang agaram kanyak. Ha? Ekit aklunan na kaminen Napigsak pa'y mo't nga agbagkat no day tati sapsapulam. No kayat mo, testingan ta. Bagkatan ka, kayat mo. Ay isaanan. Si kamot, alang arod. Ikanak iti gundaway ko amang panunot iti idat-daton mo nga ayat. Tani, narigat ti agdardara sudos amang gandang. Sige, Marlene. Ngam di mo kuman ibaybayag Makalawas ko malaang ti panagpanunot mo. Tanay, mapanan ti tawain. Lakay ken baketan. Sambutan ta ti panawain. Apay, kaya't mo pa'y ayati makiasawa ka bagais. Ay, nagrigat mo't ti awan kadkadwa naman may mayat mo't laang tay addam ako na akabinada ang bayat ti panagbakat. Iso nga aklunaksan ni mundo. Tadakan ka day ta. Saan ka aparitan? Tamadlaw mo nga da pa nagustom kan kuana. Iso asi ka ati makamong agdesisyon. Total nasing pa mo niya balayan. Awan dakis na kabagais. Nay, bagmanta nakapasyar ka, Susan. Kahit kumusta tada asawa na ngay anak ko. Mayat ananang, in-enjoyak ti kada tasawak. Lumukluk magkamutan. Nay, kita amangan no masubra am ti lukmag mo. May mayat mo lang tay sigo da pamagame. Uray lumukmag akon tadama asawa kon. Anisaan di mo mabaybayan tabagi maanak ko. Nga uray adan asawam. Masaduta kon nga gurnurno si tibagik. Adula amin dayta. Kano agpapintasak. Ang mga nukunaan dagiti tao nga adda sa bala pagpapapintasak. Diyak kaya ti machismis nanang. Aywan, pudno ay ginadamag ko. Adda ka no, nagkinawatan da katugangak ka ni Auntie Marlene. Nanak ko. Di lagbayin mo nanti. Bakbakitan lang aruden. Baybay no isuti kayat na. Biyag na mo dayta. Kanawang mo dakas na. Bakbakitan lang aruden. Ay na, sigurado nga isukat dan tumo lang day dyan. Imposible asan nga agbirok ni tatang iti ubing nga misaw. Agsangit tulaang nanti. Ayan na yata kasarita man. Agdigdigos, anak ko. Ay na, auntie, bakit kayon? Makiasawa kay pailahan? Susan. Iti daytakin na bakit yu ay na. Ang mga isukat na kayon to ni tatang. Nasingput mo ti kunak ti katugangam.
Nasingpet, ano nasingpet? Nga maapay ti kunayo, di na kay nga tamaumaan ni tatang. Ang mga nagsapol iti ubing dayjay. Ay, kaasi kay tulaang. Ha? Iso ano siyak ti masurot, uray saan kayo na makiasawan ti. Agbakbakit kayo lahat na balasang. May mayat pa'y. Nalpasan ti kasarta, iso nga agnaid kan dito'y balay, Marlene. Mundo tagasawatan. Uray kontra ni Susan akaanakak iti relasyon ta. Pagyamanak ta inlaban naklata. Ketuan ta ay ayatan kakit nga raw. Ket agyamanak ta kinayat nak. Ngam kasanungay, agkakabalay tayon nga upat kada Susan. Sana balay ta duamat ti kwarto to'y balay. Ay, sa bagay, bayat ti panaglabas ti aldaw, maawat tumutlaang ti kaanakak ti panagasawatan. Susan, bakit? Anda ginatang ko as shampoo kan bath soap. Nabanglo na giti asabon. Ang utom ka rin. Ha? Ni, apay na gita, kadyak man nagpagatang iti kasta. Pasarabok nga rodken ka. Usaram ka din no madamdama, ta padasam no mayat matlaang. Masadutak nga agdigos, naglamin. Apay, di ka kadimasikuran asaan nga agdigdigos. Sa bali nga minan ti payod mo. Diyak maangot. Ta na-immune ka siguron iti angot mo. Ngam no sa bali ti makaangot. Talaga asabalin, bakit? Agdigos kamot atan eh. Naglanit pa'y katabok mo. Kan ag-exercise ka. Saan lang agin idater aramidam. Tanay, grabe ti limok magam. Nagmature mo tarupa mo ni dilimok mag ka. Apay aya pa kasi kuram day tadaryo. Kan may saadan asawak. Saan na masapol nga agpapintasak? Saan nakastat kayat ko asawin? Di ore man saan ka ngagpapintas. Basta agdigos ka kumamot bakit? Masadutak nga rod. Anya pa'y laga po ayak at dalang nga rod asawa kon. Agdigo sakto ano kayat ko. Di nakpilitan takagurgurak ti mamanmandaran. Ay na, nagbanglumot to'y darling count. Kadigdigos naman ay. Darling, takababain mo't no na ang dudak amakiapay kan ka. Naimbagla dain. Saan kakas ijay kaanakam asaan ama nagdigos. Bakit ka ngam isaw? Ngam kitaam tilangayo adwa. Kasla agkatawunan kayaon. Tadi namut amo nga ornusan ti bagina. Kaslamot naganakan iti 5 wano innam. Kat awan pa'y mo't anak na kendaryaw. Kaslapay kat adda apo kunan Na-challenge sak ngamin iti imbagbaga na kanyak idi, darling. Nga isukat nakto kano tabakbaketan akon. Agbirok kanto kano iti ubing ngam siya. Ay saan? Dinto mapasamak na ita, darling. Si kalaeng ti asawak. Aginggat maude nga anges kaw. Ay nagrigat mo ti bumangonan aya, nagdagsan ti bagik. Kumanuti ka, Susan. Mapantituro kon kat. Inak nga rod kumisbo kumangam nagrigat ti bumangon. Ay, basit la pa nagkutim, magunggunan to'y kama. Takasanaw, nakalukluk magkamot ngaminan. Kan sa bali man ang tipayod mo. Di ka man nagdigusan? Manong aldawan akasta ka, Susan? Naglamin tagdigos. Amo mo tama naglamlaminak. Isa na bali nagdira mo usak idi kalman. Ay, tajayak man sala sa maturugan. Diyak makaangas iti nasayat iti silid. Ta angdod mo ti masayop ko nito'y. Kung di mapang ka, awang problema kanya. Rabiin nga mawampay lang ni Dario tatang. Nay, apay anyat pakadan akin kaaya. Ag overtime, hindi trabaho na. Awang mo't imbaga na akasta. Awagam iti cellphone na Diyak nga ron makontak ti cellphone na tatang.
ang mga nunalubat, kan ang mga sumangpet-metla no madamdama, adala siguro nangawis kan kwa na anag siya. Adakan, nagturo kami di rabi eh. Diyan pala na kumparik. Nan, maglisi ka tagpulisak. Maladaw ako niti trabaho. Apay, di ka nagawid di rabi eh. Si Maduta ko, nag-shot kami iti kumparik. Parbango na dinalpas ti shot may. Apay ngayon kasta ka. Di ka magpakada iti sa di naman napapanamon. Agdanda naga ka mangururay kan ka dito balay. Sige, tagdigos akon. Maladaw akon. Susan, ornusum man matabagim. Naglusyang kan. Di ka pa'y agdigdigusan. Anyangay day tanga itsuraam. Kaslasaan matan asi ka jay Susan aka nakakaanapintas. Kan sexy di balasan. Agsagaysay ka man mat. Agtutbras ka. Apay ay apa kasikuran nyo day ta ka saan matada kayo takim bagi iti bagi kanti. Kan may sa. Iti anya pa'y laga pong agpapinta sa kadama asawa kon. Kaanakan, saan aga po taadan asawam, kat baybay amatan ti bagim. Ay na, uray kastoy ko, takampante akadinak to isukat asawak, taubingak pa, anti. Si kakit di ati rumbang agpapintas tabaket kan. Ha? Talagang ay sukat na kanitatang no baybay am tabagim, anti. Maminsan la di kagdigo sa kamang ano isukat na kan. Susan. Angam nila kay ko, uray makatawan na dya kagdigdigos. Di nakto isukat day jay. Tasyak lang tay ayaten na. Kan kaubingak, sa anak pa'y abakot. Ay, mala. Sapay ko mga rood ta di na kanto isukat ng agpaiso ti asawam. Ne, anyat urasan. Rabi imutan ngam awan pa'y ladya asawam. Ni, jak mo naputan ti urasan. Dis oras man ti rabiin nga mawampay lang ni Dario. Kanayon matan amarabyan nga agawid ti asawam. Pasaray saan pa yan nga agawid no daduma. Apay, pagturturugan na. Iji balay ti kumpare na aanti. Kanayon kanong amin ti shot da ijay. Rinabiing nga ag-shot da. Nakaturog pa'y lang ni Dario. Madlaw na puyatan iti husto. Parbangunan iti simmangput. Ni, adda umawag iti cellphone na. Inayadak nga alaan ti cellphone na iti abay na. Pa Ricardo matinagan ti umawawag. Talmagaklaan ngamjak agsasauman. Hello, babes. Nalipatam to yung wallet mo dito yung hotel ang nagturugan ta. Sino dito eh? Ha? Hello? Hello? Nagariwawa ka, Susan. Bumangon ka man, Dario. Sino di mawag ka babae? Nalipatam ka no ti wallet mo iti hotel ang nagturugan nyo. Anyat naganti mawag ay. Pa Ricardo, tinagan di mawag dito cellphone mo. Ay, ni pa Ricardo matgayam. Jay kumparik na jay. Kumpare nga? Babae, kumpare? Katisumot. Tumboy na jay kumparik. Tumboy nga? Kano babes tiyawag na kan ka, kumpare? Dinak man ang lilawan? Ibagam tagpay so kanyak. Natiliwan ka lang arudan, naglibak ka pa'y lang. Kaano pa'y ngagbababae ka? Sumangbat ka! Kaano pa'y aluklukwan nakdaryaw? Manipo diti saan kan ngagdigdigos. Aniya! Saan asina adagos ti solusyon iti dayta kaanakan? Agsarita kayo pa'y anaimbag kinitaryo. Mantya ko, auntie. Awanan ti rumba nga pagsaritaan mi. Tamanipod inapak. Sana na nagawawid dito balay. Ang mga numabutang laeng. Talaga kit di aji babae na ti pinili na. Di na replyan kan sungsungbatan ti awag ko kang kuana. Isa man jakon. Naumakon. Pumanawak ki din. Kaanakan. Jaklaim pagaro makabalan nakaguliban di asawa kanti. Mabainak paikit din ka na kayo.
Imbagbaga kidi nga isukat na kayon to ni tatang iti ubing ngam da kayo. Ngam siyak matgayam tin sukat dan. Pasensya kayon, ano na kay sawa nga kiti sana nasayaat kada kayo idi anti. Malalipatan mo day ta kaanakan. Awan kanyak day chayan. Bye-bye amon day ta. Nagalako kan sa kano itilaya. Sinako kano alaya di inla kong bulag. Wanta ta, nakachambang iti preso ti laya ita. Ay, mayak ang aron. Ay, way. Awisin ka man. Tain taagsyat. Ha? Manayin? Si kala ka na yun ang ti mga awis kanyak tata. Kababainan na. Ay, awan problema. Kas kalasab sa bali mo ibarok. Agbarbar ka datang araw. Kayat ka kami nakadwa. Tanasingpoy ka. Alang aron. Ngam siyak mo tagilibrita ha. Ta adamot tayo naglakwa kadilaya. Saanay? Siya akong. Ngam mangitugot kalatay ti pakit manim Ngam siyak na gastos, okay? O sige nga ron tata. Makamu ka. Ni, papanamanan bulog. Ka man nagpalpaliwa bagay. Mapang ka man nagbartukan. Ilibrinak ni Tata Bintong bagay. Kunam nga ilibre na ka. Apay nga ron ngayon nalam ta kwartam nga eh. Una, tapno, adamot pakit manik bagay. Anyamom, ang mga no, makadalabo sakit ti isang alaba kamatis. Anyat pagbayad ko nga Ay, di mo alaan amin ti kwartam Ala, on. Natol, idulin mo to'y daduma. Wala tay gatang ta iti semento kanyero. Kunam apatarimaan ta ti kulungan ti baboy ta. Bakit? Mala, itulin mo dahi ta. Basit la ti balo na makwarta. Inton marugrug mo. Saan? Nakasipti dito'y bulsak bakit? Unay ka danag mo na ya. Sige, mabana ko na. Urahin na ko ni Tata Bentong. Ang kudro man, di pa nagkita, Tata. Nabarte ka kon. Ay, saan pa'y? Kapay lampay na ita, bulog. Aw, agto'y pa jarak. Inume mong deta. Tata, maulo ka talaga na. Awala na. Diyak kabalanin, Tata. Idumog ko man bailang dito. Nala, iturog mo pa ilang araw, barok. Kabantayan ka. Anay ko, nasakit yung ulo ka. Anay ko. Nasayatan na kariing kan bulog. Nakaawid ako. Nabarbartag kasi mang pati di rabi eh. Inyawid na ka ni Tata Bintong. Di mo malagip. Kastaya. Ay na. Nagsayata talaga tayo dyan, Tata Bentong. Di na binaybayan ti kadwana. Dayta ngamin ka, tano na bartag kan, di mo naammo tilubong mo. Sana bali abang sa anak mo nga agwalwala. Sa anak mo nga gisiskandalo. Iturog ko lang mag. Mayad kindi ata, iturog ko. Agtal na ako no kasya na bartag akbang. Kasanon, nawan ni Tata Bentong anang yawid kan ka. Naturog ka man siguro di kalsadan. Isang aro dadakil ti utang ko na imbaga nakam kinita Tata Bentong bakay. Dakil ti may tultulong na kanya. Nan, mangtad ka man nga ro di ti kwarta tayo nakmakitsenda. Diyak kaya takisayan tintad mga kwarta tayo gatang tayo tiyero day jay. Mabila nga ro. Ne, apay ngay? Ayan ti kwarta kay. Awan mo tindi tiwalit ko. Inalam? Anya, ayagtal na ka man. Awan inalalak. Oho, inalam. Sika mo ilang tikab kapalay ko. Sino kumangay ti sa bali ang mga ala? No sana sika? Ayagtal na ka man. Pagbalinan nakpay kang agtatakawan. Oho, amamu ka nansay. Sika mo't lati mang kap-kap-kap iti bulsakit.
Sipon nagdin nata, kastander aramidam. Nita, ipilit na. Idi day taa, ngamsaan itan. Aklunak, mapilitan na kamangkaw titibulsam ide. Kay dirit sumot ngamin iti arak ti sweldom. Isublim ti kwartak. Nita, awang nga din nalalak. Awan! Sino kumangay tinangalan no saan asika? Isublim gid din. Sino kumapay ti sa balian na nga langay no saan ati asawang baraw? Isumay lang ti kabalay mo. Kasta nga rod mo ti kunak, tata. Isa masurunak iti asawa. Ipabarangay kung saan. Anya, ay saan mo kababain mo ano aramidom ti kasta. Asawam, ipabarangay mo. Kababain mo, baraw sigamay. Tata, agruam nga mino ni tikas ding aramid na. Masuruna ko na talaga. Ay kay, baraw, damag ko nga agsugsugal sa kano, nanseng. Idi saan itan Naikat na mo tunday ta abisyo na. Nga ta. Ay, di mulaan mo baraw. Abang ano, iliblibas na ti mapanagsugsugsugal. Adda ngamin nakadamaga kay. Kasta ya. Iso adakal ti pamatik ani ansing tinangala iti kwartam. Insugal na siguraw. Maaktuak to lang. Makita na. Ay, ala. May amon. Di kayo unay agpungpungtot. Umay kakit di barok. Taing kaaghalo-halo. At dala ko na dito store. Ilibre ka man. Ay na. Kababayin sa tatabintong. Siga ka na yun. Di mangilibre kanyak. Alaki din. Ag-best friend ka ka raw. Nuwan niya si kanag. Kanamat Nay, anseng. Sika magayam. Ay katsumra ka, anak ka. Agyaman ak nanang. Dituyak man na maturog. Apay anak kami suot ka. Di asawak nga. Pagbalinan na kang agtatakawan. Apay manan aya. Basta dama po ka kwarta na, siyak ti pabasulan na. Agtatakaw ti pagkitkitaan na kada tao. Ang awan innal alam ay anak ka. Awamat! Unay kayo matan, kung ano siyak ti kampiyan nyo. Kastapay ti sa uyo mo't nanang. Ay na anak ka, agdamdam magaklaang maut. Awamatin na lalak. No ide, aklunak, alalak ti kwarta nila kay ko'y tipitaka na. Ngamita saanan, nagbalbaliw akon kunak lang arudan. Kahit nakapukawan na aya iti kwarta na. Diyan mo Arartumat ngamin. No nabartak di na mo tararamidan na. Naragrag na siguro kadyag ti papasulan na. Masuronak. Pintas tarilom abaraw. Aywan tata. Intad tayo kasing ko hawayano da ito'y arilo. Day, istisag na ron. Ano kasta? Aywan tata. Pilpilitin din ni bakit ko nga ilakom ni kano. Ta igatang may itibaboy at tarakanin may. Sanak nga imanugot. Ay sos. Kita taamangan nulibasan na. Kat ilako na baraw. Ay, saan tata? Di na maala da ito eh. Baraw. At ginatang ko nga arak di kalman. Inta uminom. Inumun talay dyan. Ayan na. Ada ijabalay siyempre. Intag siya ti ijabalay. Agluto ak itinaimas na apulutan ta. O sige tata. Mapantaman nga rod. Manok. Dahito yung patisat mo. Nabartag akon, tata. Maturog akon. Kurang pa iti inunom mo, baraw. Dahito yung pa'y. Maudin atunggak mo dahito. Sige malayan. Nan. Sige. Iturog mo, baraw. Itulod ka no madamdaman, ije balayaw. Ubang kanton ayaway.
Nasaya at mata nakaringkan. Nabarbartag ka manan na si Mang Puti di rabe eh. Inugban na ka manan nga inyawid ni Tata Bentong. Sana bali, kanasingput di barkatak. Anayon na kayawit, tunggal mabartekak bagat. Ang amayan Jerilom ngay. Itay pa yan nadlaw ko. Ngam di ka kaya taringan, tagungot ka manan. Ayan Tirilom. Ne, kitnod dalay di kalman ah. Ay. Di ka man aging dadamag ang seng. Inalam tirilo ka niya. Nita, pabasulan nakmanan. Sino pa'y kumat ni mga halan usalan siya? Siga madlati ka balay ko. Alangan mat ade pusa wano ipes ni mga halay tirilo. Amok aging dadamag ka lang. Ngum kinapudno na sika tinang halay tirilo. Ay, awanin nalalak. Ay sos, ammo ka nan seng. Kitno pilitin nak amang hila ko iti-itirilok. Ngamjak imanugaw. Alan, iruwar mo tirilok. Pumutan ka man. Awan nga ron din nalalak. Iruwar mo kit din. Anya tiruwar ko ngay, awang nga ron. Napanam nga minaya, hindi rabi eh. Amang ano naragrig mo? Sikat tinangalan, seng. Iruwar mo. Pungutan ka talaga ne. May isa. Pagbalinan nakmanan nga agtatakawan. Swa. Awanin nalalak. Awan. Ay, apo. Adda, di ka naging dito eh. Adda puli yung agtatakawan, seng. Idararmon ka. Saan da ka akayat day di inang kentatang ko. Taadda puli yung agtatakaw. Di kapsat mo. Nabalot iti, ito nagtakaw. Di kasinsin mo. Nagtakaw iti baka. Kani amang mo. Nagtakaw iti 5 aburyas iti. Kani angkel mo pa agayam. Nagtakaw iti kaldeng. Ay na, nabayagan na kita. Kundi nakmaniramraman, ta saan nakakasta? Agtal na ka man, anseng. Iruwar mo kit din. Darasam! Ay, si Kabutawg. Adda di asawam ije balay. Agsangsangay. Pinabasol mo ka no anangala itirilaw. Asino pa'y kumati mga langay? Isumot lati ka balay ko. Awan ka no tinalala na. Amangan no narigrig mo. Ay, sana basta marigrig da dyan. Inala na ansing da dyan, nanang. Saan ka nun nga agawid ditaw? Tanasakit tinakam na. Saan lang nga? May matkid di Tamlawanan ti mapukaw ka niya. Agasam, ta pinagsaruno na at tinakaw ti kwarta kinrilok. Anya! Tata Bintong, nakaumay ka man. Wayne, adda imit ko nga arak. Imported da ito, bro. Wow! Itala makakita kiti kasta klase tara ka. Alala, sumrik ka tata. Bro, kahit ko nga ron, nga iparamankin ka na ito. Intag kay amok abalik bayan da ito. Kan adda intik out ko apulutan ta. Mayat tata. O sige, agsat na nga ron. Apag iso, nalpasan ti trabaho kay Jetalon. Aywan, bro. Aywan. Damag ko naglako kayo kano iti aba. Tata, aba kan kamuti. Kantay mula ka paraya. Naapit kon, tata. Wow! Mayat nga raw, bro. Ay sige, agsat ta. Pakanoy kung dagiti manok ko. Naladawa ka na kariing. Tanang, uburak mo kamay. Apay ngay. Awan mo itang lagi tayo impupok ko ang manok dito. Lagi tayo tiksa sa manok ko. Awan mo dito yan. Ay, Sos. Ayan dan ngay. Kurr! 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 Ayan yun ngay ang manok. Naglukong dahi diyang ansing. Awan lang arudong dito yung balay. Takawan lang lang. Agalwad dahi dyan bakit ko. Agore ka. Pati, ayan tay pitaka ko. Awan mo dito yung bulsak. Diyak mo, ikatan dito yung bulsak, pitaka. Ay. Salba. Wala dyan gaya. Natinag ko siguro. Dito nagidda ka suba.
Ha? Awan mo ti kwartak dito yan. Ay, sos. Ayan na nga. Ay na. Makapasurol at talaga da dyan anseng. May nga tayo di nabartegak. Paiman. Umayan, mabit lang. Isublim tinala makorta kanseng. Kandagi tayo teksa sa manok ko. Isublim. Nangilakwam. Nayunay ka matan. Awanak lang aro di Jibalayan o may nakpala papasulan ditoy. Amok. Imay ka di nabartegak. Alan. Isublim ti tinakaw mo. Unay ka matan. Kaano ya sardangan nak. Awan mo kitay bagbagam. Kasya na kumamata. Sardangan na ko na papapasulan. Masi ka kumamat kanyak. Di nak-artistaan. Irwal mo kiteng. Pungutin ka na eh. Anyaya darami dagtam na mamati ka kanyak. Kasya nagmat nga asawa ma. Ay nabutaw. Saan abasta pabasulam latan ti asawam? Tadi namot inaramay. Nanang, di mo isakit day jay. Apay ayaan ni ansing ti atapom akanayaw. Apay adi mo atapon dagiti kakuy-kuyog mo nga agin inom iti ara. Ha? Denggam da ito ibagak asi kabutaw. Tapno agbalin mo't affair iti asawam. Kastaw iti ramidam. Anya, nanang. Aw, ito iti shot mo, barok. Dak kaya din ti kastang arak. Tata, gimatang kiti sa bali nga inumag. Ha? Lay, itaman pa nga ilasin mo ti inumang barok. Tata, takas tuwi ti kahit kung nga inuman. O sige, itunggak kong dito ha. Tung pahalag timbagay na lang. Kampay di, aging babarte ka. Yung di na mo adanom ting kargak di ti buting agam ko. Aging babarte ka ko. Ay, parok, isa ta ba yan? Di mo pa inaibos ti arak. Aging inumag mo, tata. Ay, parok. Nabardag ka sa batang nga basaw. Iturog mo ba gano'n? Ha? Sige, kasa, iturog mo ba? Teka. Ari kapon nan, tuwalit ko. Inuksot nan iti bulsak. Agin kikida maklata. Tita, hinala ng ti kwarta ka. Sa paggalakay. Ni, nagturong iya kusina. Paliiwag lata. Ti awan ng bain. Isugayam ti mga ala iti kwarta. Gadyasan, binaklay nan ti LPG. Gantay kakay suna pagasme. Hoy! Tatabintong! Nakariing ka gaya ba? Ha! Awanan kay ti bain! Pagnugayan ti atap ni nanang, sikat agtatakaw. Tapna ma'am, naging babartagak lang. Ha? Ay, kwa barok di awanan kay ti bain! Salbag ka lakay, laklakayan ka, idarong ka. Ay, saan ang barok? Hindi nakitarong barok. Pakawin ako ba? Wan. Sige, isublik amin lang nagitinalak. Isublik amin lang barok. Bakit, ansay? Nalpasan ti tungtungan niya barangay. Nagkarinita ta bentong, ngay subli na amin na tinakaw na kanya. Kat, anya ita? Bakit? Agawit ka niya balay Manjak! Alamat ka na. Usuri ka din bakit?
Pakawanan ako, ma. Saan na maulit ay jay? Saan ka napabasulan, bakit? Natrumakan kan. Isa man jakon. Agsinatan. Saan bakit? Ay, ayatin ka, bakit? Lab na lab ka. Walang asim ka di Di naksinan. Sulnitong tinagbasulakin ka, bakit? Basta agawit ka lang. Uray do sa anak. Siya gamit ang trabaho para ka. Saktag lamang. Agdalos. Agluto ka namin rin. Basta, mapakawanak lagad di bakit? Please. Sinay, anak ka. Anya jay kunam. Agawid kan. Una nang. Agawid akong tadon ti urnong ko. Ay na. Nagsaya atin ngay anak ka. Kahit sabtun na kakaday, anak ka. Katuwa na. Mangkita kayo iti arkilan nyo nga lugan. Jay van nga napintas ti arkilan nyo. Han nga jay bulbulok nga lugan. Jay espesyal niya. Ay, wala, anak ka. Adaw di tati mabalin nga arkilaan. Kahit anyat pasalubong mo kanyak ngay. Ada mo lang. Kat siyempre, mabalin na yamat nga awan. Sige nga ron, dagsaga na akon. Ag-impake ako na lang. Ay, agawid man ay ikanakak kabagays. Wain manong atawr. Kaslakunad na asaanin nga agsubli ijay abroad. Anya, apay kanungay. Nauman agtrabaho ijay. Ay, sa bagay, naringat nga mintag trabaho ijay abroad ka napadas ko na ijay. Di ka makarelax ijay. Ano ti oras ti panagtrabaho ngam ti panagina na. Pagling itam iti hostel ti kwarta ijay. Ay, sana bale, manong. Ta nakaurnumin jay anak ka. Oray sanad nga agsublay. Mabalay. Tagnegosyo ka naon. Aya, ay kit mayat nga rod. Ano kasta ka ba, guys? Sabten me intun bigat ni Senay. Umay ka, manaw. Ay kit wala. Sumurtak man nga raw ta pagpaspasyaran ka ba, guys? Sige, manaw. Taado tayaw amapan ijay airport. Umay-may nakabagis ta nga inggakan hilarya. Kanda kiti na duma akakaanakan ta. Malala, umay kalumugan sa inay anak ka. Ay na, kailiw na ka una yun anak ka. Oray siyak, may liliwak unayan kada kayo. Kat makinlugan nga ito inabangan nyo. Lugan tay bayaw ni insan mo. Mabit lang anak ko talo kataktivan, wan. Hello, Kasinsin. Hello, kaanakan. Kumusta? Adumat gayam ti kadwa yung ay may si mabat na nang. Uwe, nanakaw, takayat damot ti sumuraw. Pagpaspasyaran da ka na dito'y Manila. Ay, iri ka pimampay lang to daw ti Van. Anya kayong matan nga. Api nga nag-ado ti ang kuyog yung nga tatao. Idi iso pa nga pakpakan nakdagita. Ay na, sana balik ta itamot laang anak ko. Gastos matipampanunutan nyo nga. Uray, taado mo ti kwartam anak ko. Abay, di ka kadi agim ibot tamadi ti kasta anak ko. Agbiro kayo nga ro di ti turo-turo nga panganan. Diyan nalaklak at imakan. Kabagais, gimatang kayo iti materialis. Pangusaran nyo kadagajay. Pagpatarimaan mi man iti balay may manaw. Anya tarimaanan nyo iti balay ako kararamid. Ay, sana kontinto jay ka anakam. Pagbalinan na kanu adwa akad sa aran. Anya? Kaya't nati medyo dakil abalay manaw. Damo kay di kwarta na. Sa bagay mo't kadi Sapay kunak nga umutang ako maiti kwarta ni Sine ka pagpaduktot ka. Ay, kay bagam kang kwa na manaw. Ado mo ti kwarta na. Suapat check. Pautangan na kaday jay. Ada urnong jay anak ko.
Usarak mati kwarta, angkal. Agpasimpak ngamin iti balay. Katne, nagastos matgayam ta agpa-repair. Ay, kunak na da maipautang mau ka anakan. Ala, sana bali nga ruday. Ay, pasensya kayo na, angkal. Ay, dito lang ati maited ko, but soup nga imported. Ay, pag yung mga anakan, sige nga raw, mapanakaon. Hanyo man ngamin nga ibagbaga kadagiti kakabagyan tayo nga adaw ti kwartak. Tapno handak nga umayot utangan, nanang. Tipang ibagaan nyo nga adaw ti kwartak kat dagijihaan nga agut utang. Ay na, proud mo nga rod ken ka anak ka. Gamin, manula tawan mo ijay abroad ka nakaurnong ka adagos iti kwarta. Manuturnong mo nga ada milyonisay. Kat adan Ay wow! Nagmayatay. Talaga ka day, adi ka nagsubli ijay abroad anak ka. Haan nga rodan, idtuya kong tag-business ha. Auntie, adapin minta si balayo ha. Pinadakal yung matan iti uray lang ha. Ay, Wayne, palasang ka. Tapakakit-kitaan ni Senay, itinatgadan na ijay abroad day jay. Ay, Wayne, anya trabaho ni insan Senay ijay abroad ngay idi? Di mat katulong ni insan ni jay? Saan? Caregiver jay kasinsin mo. Kasla nurse mo tun. Kasjay. Ha? Dakal siguro ti sweldo na idi. Iso anak kaurno nga dagos. Ay, wenami nagbiit nga ron anak kaurnong jay anak kaw. Naimpud nga main. Amo na ti agurnaw. Naimbag man. Ay na, makapaapal mo ti kasinsin ko. Ay, kahit agsalo kag kamangamin ami no kaya mau de agabrod kamay. Ay, awan mo't ngamin pag-abroad, auntie. Mayat kumaano pautangan nak ni insan Seni. Tay karigatak ti manggad e balasiw taaw. Gay na! Ado, ti paggastusan na itamiya. Ang tapno di mo kungkuna, padasum lata at mapanumutang kan ni insan mo. Barang pautangan nakakanakan. Ay, awan, akasinsin. Usarak ti kwartak. Agbisnisak ngamin, kan gumatangak itilugan ko. Ay, imbag ka pa'y kasinsin. Napintas ti biyag mon. Bigla mo da bimaknang kan. Kad talaga nga kasta, nagagat ka. Nagagatak ngamin. Kan nalaing nga diskarte. Iso nga ti urnong ko nga kwartak, nagbambanugak day dya, kasinsin. Nagrigatak nga kusto. Baka tamuyo kat pinidpidot ko lang ti kwarta ija abroad. Ay, hangagpay suday ta. Ha? Ni ala, saan mo't insan? Taamok mo tirigat trabaho ija abroad. Usto ano amom gaya minsan. Narigat nga talaga. Iso nga nuhanak nga agpautang sa pay kumata maawatan yun niya. Tani, talaga nga adda pang usarak iti kwarta. Pasensya, kasinsin. Okay lang, kasinsin. Makabanog mo ti agdalos dito ibalay. Nanang, apay nga kaslan napakpaksuyan kayo? Nabanugak nga rudan akaw. Agasum ta up and down nga ya dalusan dito'y balay. Ay, marigatan ak mo'y tanakaw. O sige tag, ala tayo langan iti katulong. Ay, alamang nga raw tanay, apo. Marigatan na ka talaga, anak ko. Bumakita mo nga minayin. Kumapsuta kaon. Hangkumat ngamin nga masangot ti aglinis, tani. Ado ti rugiak nga business. Ada ti gatangak nga pwesto tinatang ijay tsindaan. Dua nga pwesto ti ginatang ko. Prutasan kan natangan. Kano kaskas ano kat manglukatak pa iti pakanan. Ay, sino nga iti alaen ta katulong? Katagbirok tayo
Siya kuman ante. Ngam agap-aplayak mo't ngamin para abroad. No, adan tumakitam balasang kaw. Bagaan naktaw, no adaan mo ngagsapsapol iti trabaho, wag. No, kayat na ti agkatulong. Awan nanti, ibagak to no ada makita. Mia! Ha? Oy, Ella! Si Kamot Gayam! Kumusta? Long time no see, ha? Wen nga ron, kasangsangpot may idikalman. Nagbakasyon kayo? Wen, ngam, dito kami lugar tayo nga agnaud, Mia. Saan kami nga agsubli di lugar dalakay ko? Tanagrigat mo tibiyag ijay. Narigat tibiyag mi dito ngam narigrigat man mo't ijayan. Ay, kadusto, Tanagsubli kayon dito, eh. Nag-awid mo tin ni insan ko eseni. Nag-forgoodan. Ay, wanan niya. Nag-abroad gayam, idi. Nag-beat mo tin na nag-for-good. Masadot ka nun ngagtrabaho di abroad. Ngam siya, agap-aplayak pa'y laang. Kaya't kumuti agabroad, barang makaurno nga. Ay, katala good luck ka, friend. Ay, agbiro ka kiti pakilabaak dito eh. Taisupay titangdan ko. Ay, apagiso! Agsapsapol da zene, ti katulong da. Amang ano kaya't mo ti agtrabaho kadakwada. Ay, kastaya. Ay, talaga mo't na dya seni Pimintas talagang tibiyag na. Wan, bikmak nang idi nag-abroad. Nakaurnong mo't adagos, idi nag-abroad si ka. Dakkel siguro ti sweldo na di pagilyan na naggapuan na. Wan siguro Malangarod, baliwan tanto ti agsarita tanay, agdardarasak. Ada ngamin samsambutak, friend. Kasaritam ton di kasinsin ko. O sige, mapanak to'y di balayda, friend. Ala, si kadaytan, Ella. Wi, apa yung anak ko tong kan ngimisit ka? Kan bimakat kamatanan. Gagangay na tadagamot ngamin ti pagtrabaho ki lugar dalakay ko, Zeni. Katmano ti anak yun ngay. Duan Zeni. Ay sus, nakiasawa kamot ngamin iti pobre. Di big time kumangamin Kaslasaan mo tan nga si kadata. Nagpintas ka di high school tayo. Gagangay na Zeni. Kasano ngay, kayat mo tagkatulong ito'y balay. No kayat mo, umayak laangan makilabada. Kan agdalos iti balayo. Diyak ngamin mabalin ti ag full time akatulong, friend. Ayaban naklaangan no kasapulam ti aglaba. Umaya ka dagos no kwa. Ayan, sige, mabalin mat kay dita, kabalan pa'y mat kay dininanang ko tagluto. Agdalos kan aglaba lang ti pakarigatan na no kwa. O sige, ayaban nakto nga rod, friend. Umayak to aglaba. Kat umay ka no bigatan na. Ikat mo na. Sa paag ti umay, Zeni. Makilabam man da ito'y kurtina ken ap ti kama ken pikpigad, Ella. Ay, wala na. Isublat ko alabaan no madamdama. Palpasag pa na gito'y badoyo ken ni Zeni. Ay, Ella, pakilabam man da ito'y nagito underwear ko nga naurnong. Idisukid to yan niya. Ha? Uwan, sige lang, Zeni. Kano malpas ka nga aglaba, agdalos ka niya. Oray, ag-overtime kanto. Tapno malpas mo niya. Ha? Uwan, Zeni. Awan problema. Ngam doon jak malpasita, mabalin siguro agsubliakin tun bigatan niya. Ay, hana, palpas mo ta. Talangan nga duwang aldaw kay dinti bayada kanyam. Hana, isong ay lapas mo amin nga trabaho tadta, Ella. Dahito titangdan ni Ella nanang. Yang kayo ito din. 350 lang, anak ka. Nagadumo dyan linabaan na. Kan nag-overtime pa'y. Ay na, agbibisin iti kwarta day jay. Baka tadtalang kit di pa nga makaigamit kasta kadakal ti kwarta, Iswa sigurado nga kayat na. Maragsakan kit di, Sige. Alang nga raw, anak ka. Nay, narabyan ka manay na nagkapulita balay da sa inay. Balasang ka. Wen nga rod, tata. Ado nga mintili na baak. Kan nagdalusak pa'y.
Kan nagluto akiti pangrabyanda. Sana bali ata dan samot bayad ti overtime mau. Ay, jak manam mo. Jak amo no karaman iti pordiyak ti bayad ti overtime ko, tata. Apay, mano aya ti itangtang danlaken ka? 350, tata. Nay, nagbasitin ngay. Nagano ti kwarta na dya ka anakak. Ngam kastalang ti itang danlaken ka. Sana bale? Makatulong mo tan aday ti agatad kada kami. Matulungak ti asawak nga uri kaskasano. Ibagam abayadan na ti overtime mau. Nagsapa ka amapan sa marabyan ka nga agawin. Ay, awan na. Malugi ka balasang ka. Saanin, tata? Kababain mo't. Ken maysa, ipagpagapok ngamin iti panaggayim mi kini Zenny, tata. Aggayim kami ngamin iti agkaadalan kami paylaeng. Ay, awan. Maday tar aramiden yi ka anakak. Imbis amasyan ken ka. Saan ta kasla iroromen na ka balasang ka. Adda akon, Zenny. Pasensya kan atan ni naladawak basit. Adda pa ngamin inaramid ko iji balay itay. Anya matdata nga intradam nga. Nagladaw ka. Ibawas ko iti swildom ti pan nakaladaw mo, ha? Ha? Sige, sumrakan. Paspasam ti agunay. Kantarimaan ng matagdalos, ha? Anya mati pa nagdaldalos mo nga. Parparaw pa umat. Tarimaan ng mata. Isimpam amin nga may simpa. Punasam ti tawa, kan amin nga sirsirok ti lababo, kama. Punasam amin nga tugtugaw. Uwan Zenny, matungpal. Darasam nga lapasan dagiti trabaho ma, tamapan kanto ija palengke. Tulungan na kaagla ko ijay. Ay, uwan Zenny. Han nga gaputa, agka-eskulaan tayo di kat mawawatan ka nga kan kanayon. No, adahan mo nga maaramid. Ay, sa balitatan. Taag sa balin, ta estado ti biyag ta, ela. Pasensya kan Zenny. Di mo na ipasig ti bagim kanya ka. Hangkang agkampante. Tabus naktadtan. Hantan nga agka-eskwelaan. Ay, Mia, pakibagam tuman kaninsan mo, Zenny. Jak pa'y lama ka umay iji balay da itang aglaba. Awan nga min load ko, iso ajak maitex. Anda nga min biglaan na lakad ko. Ay, katuan sagpaminsan kan samot ta na mapanidya balay da, friend. San samot ta na saya at itrato dakin ka. Ada nga min nadamag ko kahit. Basit ka no tit ito datang dan mo nga glablaba. Ay na, awan kanyak tayo, Jay Mia. Ipagpagapuklatan iti pa nagkakaadalan tayo kada Zenny. Iso nga okay lang nga ore basit itod na atang dan ko. Nauyong sapay ka no ni Zenny kinkan. Ay na, pasensya kan nagbaliw nga min ti ugali da idibimak nang da. Ay na, awan kanyak dagita. Adala nga min pakakumikumak. Iso asag paminsanak laang na makapaniji balayda. Nohan nga umay dihan laang. Adu matimayaban nga matangdanan ita. Gemoran samot tinjay gayim mau. Kat gumura lata, no gumura. Awan bibiyang ko. No magipit dahi, baka asit ganak matlaang. Agdawat iti tulong kanyak. Ay, mabit lang nanang. Adawag ko. Apay nga tadta ka lang nga umawag, darling. Wading itag Zenny, nga maudin ay awag ko na ito ikan ka. Ni, apay ngay? Delikado. Naluktala ng kasawak ni may papan ka na ta. Kandang iti kwarta anay itid kukin ka. Anya? Uy, apay nga min nga hangkang nag-ananad. Ay, lading itag Zenny. Impost na pa yan nagitiladawang tayo ti social media. Anya? Ala, apay ngay? Kasano da ito yan ngay? Kababainan na? Kati may sapay aparikot. Kaya't naasublien nagitin inted ko ken ka akwarta. Anya? No kasta, saan mo ang nagbanog ang tinagado akwartam?
Inted amin ti sugar daddy. Uwen nanang, mababain ako na yan. Inwaras matan di asawa na ti picture may iti asawa na. Imbagbaga na pa iti nga kabitak. Ayan yan. Talaga nakababain na nakaw. Ay, apay ngayong akasta. Ada mo gayang palimod mo, anak ko. Sorry, nanang. Nasisira pa kiti kwarta dahi diyang alakay. Naamwandan dito'y lugar tayo ti amin, anak ko. Yan yang araw da. Ano sa mati machismis? Di ka mo ngamin nagan-anad, anak ko. Agbababawi ak nga ron na nang nalpasan. Hankon nga malinisan tinagan ko. Ni, kunak no hasino ti masabat ko nga naka-uniform iti bado ti maestra? Si kamat gayam data ila. Papanam, apa nga kasta ti badum? Inakagisuro na, Zenny. Ha? Apay, maestra kaya, Ella? Wan, iti kabayag ti kaawan ko idi dito lugar tayo. Iti sakbay anak ki asawa, nakalpasak iti panagadal ko. Iso na laang ta sa anak nakapasa iti board exam. Ngam inulit ko, kat kaasi ti Diyos, nakapasa akon. Iso ang nagaplayak kat naawa takmat, friend. Ha? Kasta aya. Iso pasensya kan Jack pala umay makalabay di balayo. Haan kon nga agpalaba taawanan pagtangdan ko. Kan kababainan kanyam. Ay, maestra kamat gayam. Jack la yung pagarup nga nakalpas kamat gayam iti eskwelam. When friend, saan mata masapol ngayon nakiwarwaragawag dayta? Ngam, aguray ka. Anya jay kunam? Awan pa ng dan mo? Di nakman rabakan. Kat no nagado a business mo ijay ili. Awanan Imbayad kun iti utang ko dagi jay. Ha? Amumot siguron tinapasamak kanya. Talim mapayag ti daga iti lugar tayo. Ala agpapigsa ka. Masapulan na tipker ka kanayon. Tapno masarangat mo dagiti panubok iti biyag mo, friend. Ay, agyamanak, friend. Mababainak lang takas lakas sino nga nang ibaon-baon kanyam idingam tadta. Nabalik ta dan tilubong. Si kanti mayat ti trabaho na kat siya kat bakto si Romanan. Sorry, Ella. Ala, awan kanyak dayjay. Alakat nada ka sa pulam. Ibagam laang, friend. Barang anda maitulong ko ken ka. Ay, agyaman ako na, Ella. Nagsingpot ka nga gayam. Dibar! Lukataman da ito'y. Dibar! Disturbo mo't dahi ta ananang iti panaturog. Dibar! Way, humayay! Apay aya, nakarariwawa kayo. Anya kayo mutan? Disturbo kayo ti panaturog. Kasanukot adda ni Juniper, agsangsangi. Masikog kano, kat sikati amajay sikog na. Anya? Ay, saan man nga gar-aramid iti sarita na ita Juniper? Awan mo't nagkinaawatan may. Apay kumangay, asak ti amat ti sikog na. Ay, awan kinapod nuray tananang. Rumwar ka nga rod takasaritam. Diyak mo ti ibagbaga. Ibagayo, taagawi din. Saan man atila ibagbaga na? Pinanawan siguro ti boyfriend na Sa asyak mo't ti pagparangan na nga ama ti sikog na. Ay, saan dak amaloko na kita babae nanang. Rumwar ka nga rod dito'y silid mo. Tasika ti makisarita kan kuan ako na. Darasam. Disturbo mat na kita. Ayan na aya. Kasano ama siguradom asyak ti ama tain inawam si ka Juniper. Abay, adaya relasyon ta katawan mo. Wan, awan relasyon ta. Nga madana pasamak iti nagbatan ta. Iti nagja-jamming tayo iti balay da kasinsin ko. Oo, diyak mo. Diyak malagip. Nabarte ka kiti.
Kasano kumangay nga adda mapasamak iti nagbaatan ta. Adda nga rod. Naaldawan tanto pa yan nakaring iti. Di ka man agar-aramid iti istorya, Juniper. Basta awan amok dita. Awan malagip ko. Isu nga agawid kan. Di mo't adda boyfriend mo. Isu ati pangibagam iti sitwasyon mo ita. Sana siya? Nabayagan na nagsina kami iti na ilawan ta, Dimber. Agawid ka kit Basta awan amok dita. Period. At damat gayam na pasamak itinagbaetan nyo kin ni Juniper. Sa anak asigurado no addaw no awan. Ta nabarte kak iti nanang. Imposible met adi mo malagip. Napadasak met ten tinabartek iti. Nga malagip kumatlat tadagiti inararamid ka. Saan kayo siguro anabartek unay Sakit nakaro ti bartek ko iti. Naiturog ko ti amok. Ay, kasano nga rod daytan. Si kamot ti bagbaga na nga ama jay si Kugna. Nabayag mo't kanon anagsina da itinubya na. Krasnak lang na jay. Iso asyak ti bagbaga na anakasikog kin kwa na. Hanggang saan ka di? Jakpat yun. Adda siguro sa bali ang nagpasikugan na Hanggang saan na akurso na da. Kat siyak akras na ti pagparangan na nga ama ti sikog na. Tapno ikasar ko siguro. Hanggang apay, itulog ko nga raw, apikutin dak dagita ababaay. Pulos ana nang. Asino nga min aya talaga, ti amat na sikog mo, Juniper? Ni Dimber nga ro, tatang. Ngam di namat bigbigan na putot na daytoy. Paglibakan namat. Sigurado ka, ngay so ti amat na ita. Tama pa na kiti balay na, tayo nakasarita. No kasapulan ngay kak iti pagnakman na. Aramidal. Saanan, tatang? Baybayan yun. Tauray anyat aramiden tayo. Talaga nga ipatangken na saan na aputot daytoy. Naita nga men ti maalaala tinatangken ti ulo na kay. Makiininom ka nga min kadag iti lalakay. Anya ngay ita. Pagbababayak tinaramid ko, tatang. Ngam nailaw anak kon. Nalpasan ti amin. Jakon ulitan tinaramid ko. Rumbang lang agnakam kanta, masikog kaan. Pagadalam na ita napasamakin ka. Anya ngay? Kapilitan nga aganak kaabalasang. Pakawanindak ko, matatang. Kasano ngay, Maridalya? Masikog meten jay anak kao. Wan nga road paridinong. Ay, saan ba't abigbigan jay anak ko aputot na tisikog jay anak mo? Wan kano nga raw. Apay nga yakas jay. Ay, jak amuti sa wag pare. Bagbaga akmet atakderan na tinaramid na. Ngam ipeteng na met nga awan kano tinapasamak itinagbaetan dakin ni Juniper. Ay, sa bagay, no maminsan basol mo't lajay anak kao. Ta naibarkada nga miniday. Kanayo na marabyan ta mapan makiinaw. Kat lalaki pa iti kakaduanan no kwa. Isa masurunak mo't lakin kwa na. Pag nakman na ati kasya na pasamakin kwa na. Wan ngam kaasimot apare. Agpas ngay abalasang. Ay katanya nga ron ngay. Awan mabalin maray. Aklunan na ati kasya nagtungpalan na. Dimber! Nemya? Wan, siyak nga ron. Apay di nak mabigbigan. Wan nga ron. Dandan hindi ka nailasin. Pimu daw kamot nga minay. Wan ata nagtrabaho ak nga miniji Manila. Kat sana ka main initan ijay. Grabe, mati kinapu daw mon. Pimintas ka. Kano pa yasin mangput ka? Idi kalman. Ay, tinasaya at umay ka. Intag merienda, ilibre ka. Sigurado ka? Awan kwarta kita. Ay na, siyak ti makamo, Dimber. Hotel mo tanto imayanta, Dimber. Kung nakamapantala ag merienda, in-take out tamot tantay ka ng takuma. Kayat mo mo't saan? Sika talaga. Amom,
Anda ating maar ka. Thank you Ores si ka nga ron, pimintas ka. Kaslasan na si kadayta. Kat kursunada na kon. Saan na kon nga uyawan? Uyawan na ngamin idikat. Tanangi sitak ide. Hindi mo man ipalagip tinapalabas. Lipate mo nagitanim niya. Adda na amwak anak kao. Anya day tatang. Adda ka nun samot nagkinaawatan dalimber kenem niya akalugaran tayaw. Naamwak day tatang. Ngam na ko na ninemya, anamin duadala ka no ang nagkuyog. Kahit binagbagaam ko maninemya amang ano may tulad ken ka. Imbagak mo tatang, di mat agsasao. Imbagak pa'y ti may papandito si Kuko. Ngam kasla disidido matlat nga agayat kinidimber. Kasta aya. Bayam nga roden amang ano ibagana paya pakibibiyangam ti relasyon da. Ken amang ano kunaan pagimunam. Makaamuan no anyat panunutan na. Ngam pagpampanunutan na agya imbagakan ko na tatang. Tinapatag na ibagak ti amok may papankin ni Dimber. Abas talatan mangibati iti ere no dinan kaya. Naimbag nga oras yun, Nana. Nay, nemya. Si kamot gayam balasang ko. Sumrek ka Ay, agyaman nak, Nana. Umayak man mangtad iti suman. Linuto ni Nanang ko idagsapa. Katagyaman nak abalasang ko. Aywan, talaga ka day, asaan kan nga agsubli ijay Manila? Saan na, Nana? Jakon umadayo. Nagsapula kiti trabaho kay Jaili. Kat naawat akmat ka sales lady. Kasta ay Aywan, adda ni Dimbar? Ay, rimwar mo't balasang ko. Agsubli kan tula numaluman, tamamaluman day jay. Ay, kasta ay sige nga rod, Nana. Patuloy akon. Maturugak Nanang. Nagsubli da dyan niya. Ibagayo nga awanak. Apay aya akas lalikliklikam din nimya. Di mo't adda nagkinaawatan niya. Idinapo daw pa'y Anya? Ngimisit mo't manan idi saanan nagsubli iji Manila. Peke iji po daw na iday. Day talaang tirasaon ti dimon pangayatan kan kuana. Nagrabaw mo't arason daytan. Amuyo mo't adyak kayat ti morena babae. Jay kaslabawang ti kinapudaw na ti sapsapulag Nanang. Anya? Si mabali mo't tilanganan, idi ngimisit manan. Narigat no pilitak tiriknak Nanang. Nasaysayat mo't latay agbalinak nga honest Ibagbagak ti pudnaw amarikriknak. Apay anyat gagaram nimya? Masikugak, Dimber. Anya? Masikugak? Kat? Nagbunga atin na pasamak iti nagbautan ta. Ay, di ka agar aramid si kanimya. Apay, masigurado masyak ti amata sikug mo? Laglagi pa akagap-gapum iji Manila, idi adda na pasamak iti nagbautan ta. Amok nga raw, no sino tin nakarelasyon mo iji Manila, sakbay nagawid ka. Sikat ti amato inawak, Dimber. Awanan ti sabali pa'y. Sorry, hanggang jak bigbigan na ita. Ta saan nakasigurado, no talaga asyak ti ama na ita, no saan? Anya kamutan, Dimber. Di ka lamaasyan kininimya. Apay ngay apagtali ko dam ti inaramid mo. Anyat amok no ado tinagbalin ang nobyo na iji Manila. Anyat amoyo ngay no sigud gaya mo na masikaw idi nagawid dito yung lugar tayo. Anya, kahit mabilang mo ti aldaw, manipod itipit basta dakkel ti pamatik Nanang. Saan asyak tinang sikog kaninimya? Masikog lakit ti dajaya ni di sakbay nga adda na pasama kiti nagbatan may. Nay, ada ka matgayam dito ibalay ni Mia balasang kao. Naimbag nga oras yu, tata.
Apay ngagsangsangit ka. Ay na, mapadpadasan na mo't ita. Tikas itinapadasak kini Dimber iti kalabas tatang. Ha? Apay aya? Saan ka no abigbigan ni Dimber aputot tiin inawon na? Anya? Husto gayam ti imbagbaga ni Juniper idi kanyak tata. Jaklaim pagaro pakas di ti ugali day di atao. Ay, alakit masapul nga agbalin kayaw anatibkar. Saan kayo apay dagel iti panubok ang mapaspasaran nyo ita? Nang runak ni kanemya. Naimbag ni Juniper na nakamubuon basitain. Wen nga rod, nagsakit tinaramid ni Dimber. Talaga nga ipeteng na saan naputot to si Kugko. Ala no talaga adi na bigbigan aputot dagiti anak yaw. Agpatibker kayaw para iti anak yaw. Dimber anak, nakitak tay anak ni Juniper itay ijay ilay. Napanda nagpapukis. Kitamam, kabayatan ti panagdakkel di ubing. Rumuprupakan kasi ka. Oh, panagkita yun na ita. Taatapan nyo nga minaputot ko na jay. Saan man anak ko, talaga akaing-ingas mula unay. Kan oray jay anak ni Nemya, kaing-ingas mo mutlaeng. Di man sang kaibagaray tananang. Tunggal agsao kayo. Dagita ti ibagbagayo kanyak. Bakit anya ko mano karuprupa kita? Kat, apay, di mo lata maaklon aputot dagijay. Kat kaing-ingas mula unay. Awa, adayo. Jackpot yun dita. Jack marik na apulos nanang. Talaga nga awan pakibiyangan day ja Dimber iti anak na kanyak, Juniper. Si Kangay. Ay na, agpada taa. Di pa'y pulos mangtad iti suporta ti putot na. Kasano mga amin amang tad, di namat bigbigan nga anak dagiti anak ta. Ngarod karuprupa na launay dagiti anak ta. Ngam di na pa'y lamaaklon. Wen nga rod, agpada pa'y mo't alalaki dagiti anak ta. Iso akasla dala agkambal. Wen nga rod, ngam bay amon day di atao nemya. Uray ta adamot trabaho ta adwa. Kabailan ta pagadalon dagiti anak ta. Wen ang amom adagar-aram kanyak nga afam. Ha? Ala, uray siyaksi ka. Ha? Uray si ka? Nagkulit nga rod. Imbagak lang nga roden nga adda anak ko. Ngam maaklon na kanulat ta. Uray siya. Awan inlimad ko kankwana. Kat awan kanumot ti problema iti dayta. Kasla mabutengak mo. Narigat agdardara sudos nemya. Ay, wana. Panunutan ta pa'y anaimbag. No talaga nga isuda ti para kadata. Dumteng tulat ta dayta. Kastam kadilatan iti agnanayon, Dimber. Apay, awanan plano ang mga asawa. Adamot Ngam jak nga rod sigurado no kayat yo ginobyak. Adda nobyam. Asinaw. Bayan yaw, tayam amok to kada kayo nanang. Yawid kunto diti balay. Asino ngay dayta? Kalugaran ta kaday. Amok, wano taga sabali a lugar. Taga iji ili nanang. Adda pusto na iti inuman iji ili. Aya, adda nga rod mabalin na iti biyag Wana, talo ti pusto na nga inuman. Basta napudaw na jay. Makasisirap ti kinapudaw na. Nanang, iso ni Marian, ti ibagbaga kanobyak. Naimbag nga orasyon, nana. Kastamot. Amo ka mas daaw ka, nana. Ngamin, di mo pagarupan abakit tinobya to'y anak mo. Kuha. Anuan nyo ti ubing anobya no nakurapay mo't nanang. Naimbag ni Marian, ado ti pwesto na iti pag-iinuman. Saan ka di mahal? Awan, mahal. Pag namayak to'y anak mo, iti sidong ko, nana. Agkasar kamin ka ni Marian, nanang. Anya?
Ay na, anak ko aya. Nagapuak ijay iskwelaan. Napanak nagbuya iti closing program dagiti ubeng. Ket ammaw, ay na, agpadaan nalalaing dagijay putot mo kada nemyaken Juniper. Nagadaw ti medalyada sika. Anya? Dandani nga rudi dan maawit dagijay medalyada. Kasta aya? Pinicture ko maida. Una, dagitoy manay, oo. Inalaak ida itiladawan da. Ha? Ni, huwag ngagpasaw. Nagadumot ti medal anayukor kadakwada. Naglalaing da nga rudan ako. Isuda ti kalaingan iti classroom da. Anya? Nan, ipasayo man kanyak dagi taladawan da. Ta ipost ko man iti social media. Agraraman mo't na jay adimber anya anak kau. Kita emot dagito impupos na. Wan nga rod tatang, nakita kong dagita. Nagturod nga rod ti rusok na amang ipos ka dagiti anak mi kininemya. Kita emot to in caption na dagiti naglalaeng nga anak ko. Kunana? Di na ko marabeng nga ipupos ti kasta. Tawan apulos ambag na kadagiti anak na. Garod agbala na dya lalakay. Ide, pulaos adi na bigbigan nga anak ti apukaw. Nga mitamutan, bagtik alalakay, dilagbain, agraraman. Timbar! Ayan mo! Ay, anak ko, adan di asawam, nabartek manen. Wan nga ron. Jak laim pagarop nga artek gayam na itabakot. Na, bakit kun kunamulatan iti asawam? Umay naksabtan dito'y barangan, mahal. Umay na kumbaan. Sinaaksan na itabakot na nang. Oray, ta saan kami pa'y nagkasar? Wan angam natulagan ti kasaryo. Inton umay abulanan ti kasaryo. Mabalin naman nga ibabawi. May mayat pa ni Juniper wano ni Naimia. Imbag dagajay ata makaanak da. Kun adda putot ko kadakwada. Kumpurmen no asino kadakwada ti ikasar ko. Ay, di kag dardaraso do sanak ko. Panunutumot ni Marian Kaasimat no basta sinaamlatan. Artek met nga road. Makapadismaya. Artek abakit ti asawaag. Ay oray awawaan. Anyat kinunam dimber. Ulitam man. Kunak, agsinatan, tanao maakken kan. Kastagayam, Anay ko, apay dinanog mo ti subsug po ngay. Anya, ulitam pa'y timbagam, sinaanak. Makapaupay mo't nga mincar aramidam. Minalam nga agbartag ka. Kun kasapulak ti anak. Dinak may paayan iti anak Marian. Anay ko, agrom ka na. Kaya't mo, tekkan ka man. Sige, padasam tay darum ka dagos dimber. Inaram-aram nak, kalpasan na, sinaan na kakaslawan na nyaman na. Ha! Ikasar na! Takdaram, tingkarim kanya kasyak ti pakasaram. Padasam ti mangisina kanyak ta, podag ta po podam lokaw. Ha? Dimber, umay kan tamang rugin ti kasar. Agsagana kan. Nanang, yak kumakaya ti makikasar ka ni Marian. Awanan ti maaramidam. Mangrugin ti kasar. Anya pa'y latararamidam dita, dimber. Kaya't mau ti matapis dito'y nga oray ado ti tao. Saan iba inanakmot dito'y Marian. Siyak lang nga rod amin ang tinaggastos para iti da ito akasarta. Agpatay-patay ka pa'y ladita. Anyat sang-sangitam ngay. Kasla kalabaklay ti kastan ay tsuram. Agunay ka ditan. Bilangang kadimbar. Maysa! Wan Marian, umaya kaun.
Nakapasyar ka mo, tanakaw. Apay adi mo kadwa di asawam. Linibasak, tadyak kayat akakuyog na nang. Anya? Nay, anya ngay dagita insangput mo. Bado kan sapatos dagiti anak ko kada Nemya kan Juniper na nang. Anya? Ay, awandan adito'y lugar tayo. Ha? Ayandan ngay na nang. Kat no nagabrodan. Inalang aminan dagiti foreigner nga asawa da Juniper kan Nemya ida. Kat pati dagiti ubing napandan ijay abroad. Anya? Nabayag mo't basit ngayon laklakad dati papelis da. Anya? Apay ngay adi daman lang pakadamot kanyak nga ipanaw dagaya man nang iti anak ko. Saan da ka siguro analagipon nalipatan da ka. Tapulos mo ngamin adi mo binigbig ide dagiti putot mo kadakwada anak ko. Kinapudno na nang agbababawi ak. Ngam naladawan ti amin. Ala, ay aywam to dagitiin na dagiti anak mo. Tapno addalat na komunikasyon nyo kadagiti anak mo. Nga uray addadan iti adayo. Wala nang. Ni kadi Edmund ak anakam di kadwam asimbangpet, Marian? Wan, nalae nga karatista dayjay, ta nagadal iti kasta. Agnaad dito'y balay, tapi manawan iti pagabangan na. Ha? Kan tapno damang isakit kanyak, no kasjay nga paanak. Amok ngamin kat, ama umuumakan kanyak. Ang ama, di basta masinaan, tainayat kan iti husto dimber. Nagkinarita ani patay laeng ti mamagsina kadata. Iso atakderan ta, dayta nagsinapatan ta. Marian? Padasam ti makisina kanyak ta. Dakes kay ti karatista ka nakak.